prijatelji, drugovi, family i sve to. Ćao i hejteri. Danas idemo u jednu avanturu, kupovinu, pronalazak. Idemo na jug našeg grada Mitrovice da kupimo jednu mašinu koja se zove telefon. Najbolji deal možete da radite za bilo šta tamo na južnoj strani. Ima kradeno, ima švercovano, ima polomljeno, novo. Sve imaš tamo. Kao i u jednim klipovima, to je s jednom klipu što smo... Pričali smo, da. Ovo imaš sve da kupiš tamo. Znači, nogu od čoveka kupiš tamo. Mi smo juče bili da vidimo kuć da se odluči, pošto to nije tako teško, treba vremena da se odluči. Ja volim veoma velike detalje da primećem. Onako duboko. Baš duboko. Juče kad smo bili tamo da gledamo te telefone, svaka radnja u kojoj sam bio ja sa mojim drugarom, svi su nam rekli nema danas, ali da će Bog da će da bude sutra. Ne samo radnja koja je radnja za telefone, te neke naš shady, nego čak i jedna firma. Ili imate kartice, kaže, pa ne danas, ali sutra. To im je biznis model. Ajde da završimo ovu kafu ovdje u Sohovu i krećemo na avanturu na jug Mitrovice. I veliki pozdrav za kamermana. Ćao kamerman. Uspeli smo na YouTube-u pa imamo i kamerman. Ako ima neke devojke, ove subscriberke iz Nemačke, bogatunke, Miloš je taj. On razmišlja između dvije najjače kompanije telefona trenutno, odnosno Apple i Samsung. On kaže, hoću Samsung zato što je Android, volim Android, ali hoću Apple zato što je Apple. I onda smo, što se kaže, u nedoumici, odnosno u... Prilem, nisam još doneo odluku zato što iPhone-ovi telefoni mogu da se provere detaljno, a Androidi ne mogu da se provere. Malo naginjem na iPhone, malo, zato što je sistem takav kakav jeste. Zatvoren, ali boga mi i siguran. Šta ti misliš o Androidu? Ja sam Android lover, dok da ja bi uvek uzeo Android, iako je Apple do ja iskreno, ali šta si ti bolje da kupiš Android noviji nego Apple stariji, brate, za istu cenu, to je moje mišljenje. Ništa, valjda će da odluči još 1-2-3 minuta i da idemo, da izaberemo i da me časti taj ručak posle kafe i to posle novog telefona. Idemo u lov na telefone, bati. Koliko sad u ovom trenutku odete u komentari i napišete koji je telefon kuć kupio, Android ili iPhone, dobijate nešto od nas. Ali nemoj da premotate pa da se vratite da napišete. Napišite sad odmah, 3, 2, 1, sad. Ovaj čovjek je na ovoj vrućini naduo 20 piva, bati. Ovaj čovjek nije više na ovoj planeti. Sad ću da vam pokažem jedan trik akrobatski. Znači, ako se spustimo ovdje do dole bez problema, uspešan je video. Jesi spreman? Kako se osjećaš? Na rekordu. Ajde. Yes! Evo ga, bravo! Bio sve. Približavamo se mostu, ali kako je to zanimljivo ovdje kod nas u Mitrovici, dragi moji. Neke stvari koje su ovdje legalne, ovamo su ilegalne. A stvari koje su ovamo ilegalne, ovamo su legalne. Crazy. Vidjeli ste kako mali deček pije krušku, a mi ćemo sad da se približimo mostu, mnogo poznatom u medijima, koji se zove Most na Ibru, a mi na sred ulici idemo, znači kao šerif ibat. Jug Mitrovice, telefoni, veoma dobar deal, možete da postignete ovdje. Prva misija je, to jest prvi deo misije, treba da se nađemo sa jednom ženom. Posle, kad to s njom završimo, nalazimo se s jednim muškarcem. Misterija, verujte mi. Stay tuned. Ima ovdje jedna lokacija na Burekdžinica, gdje je burek 30 centi, brat. To vam je 35 dinara, brat. Tu ćemo da dođemo jedan dan. 35 lajkova i dolazimo tu. Tu smo in the mobile shop. Sad ćemo da ga proverimo.
Da ga provjerimo? Ne da ga provjerimo. Evo stižemo na drugu lokaciju. Da li si se odlučio Verujem da jesam na tuđu desu. za SMSNG? Hoćeš sebe da častiš i jedan mask? Nesk, da. Poslije ću mog drugara da častim. Da pojede jedan kamen. Srećem. Evo. Zdravo da se slušaš. Sve od YouTube-a, evo. Uzeo sam Samsung 21 Pro. Uskoro ćete, kaže, dobiti podešavanja za korišćenje interneta. Ja moram da ga ugrabim, brate, jer čovjek će sad narednih nedjelju dana samo u telefon da gleda, brate. A zašto? I onda gleda, jedva sam ga naterao sad da me snimi ovo. Kad se nešto novo kupi, posebno nešto skuplje, posebno nešto važno kao telefon. Kod nas Balkanaca je običaj da se sad bliski ljudi časte, da. tako se teraju loši demoni ili zli dusi. A šta ćemo mi da kažemo onima tamo što smo ih ostavili na cedilu? To je sad tvoj posao, mene to stvarno ne zanima. A ja bi to da uradim jedan ignor. Ja sam kupac, hoću ili neću. Dakle, moje pravo da kažem ne. Svi vi ljudi morate da naučite da kažete ne. RTS, vaše pravo da kažete ne. Auto od YouTube-a, bać. Da li vam je poznat ovaj kadar, braćo? A, brat, jedan od naših prvih videa. Naši početci. Reci mi, šta smo mi to danas korisno odradili? Danas smo uzeli novi telefon, meni, a on je uzeo karticu. Lakše smo u stvari kupili telefon nego karticu. Izvoli, gospodine druže. Ja sam tražio jedan paket, taj koji sam našao online, a oni mi nude uporno paket za ljudi iz dijaspore, neki tamo ultra skupe cene. I ja pokažem, naš sam na internetu, jel može ovo? Kaže, ne može. Posle, eventually, može, kaže, ajde. Jer mislim da nemam ličnu kartu ovo, da. I dadoše mi eventually. Eventually, a reci, objasni ljudima šta se desilo isto, ali juče. Za istu karticu koju je sad uzeo. A juče smo otišli tamo da kupimo i mi ulazimo i ona žena šminkana mega, brat. Lopatom, brat. Puši cigaru, brate, obure ovoliko debela. Blejica. Aha, stani sad, jedan kat, sad prisustvujete davanju novaca onima koji nemaju. Sad će da se pojavi ovdje u kadru. Tamo, dođi se snimaš. Evo ga naš brat. Najjači smo. Ništa, moram da ideš sad. Ćao, be. Vidiš kako smo poznati, ćao, be. Moramo da peremo posle ruke, jebi ga. Tako da, to mu je to. Ništa, sad ćemo još to da jedemo tu hranu, pošto treba da se časti taj novi telefon, Majka mu stara, I tako, posle ćemo da odjavimo, možemo i sad da odjavimo. Da. Like, share, subscribe. I jedan najvažniji segment našeg kanala, Patreon. Ne segment, nego deo. Ajde, pozdrav.